Myanmar nam sipai ten sipai kuta trangin khopuyan la Allied Group pathum Three Brotherhood Alliance tia hriat hian China nena insum do na atana poimo sipai hmun le ramri hmun poimo tak tak ta chu an la to tian suya Myanmar junta bai mek ethnic minority fighter te chuan zirtop ni khan san state a sum do na hmun pui an la tian suya hei hi China in ka hai siam tura hun eng mo chan chunga in remani thu asoi nu ni mo zat nu ane October hlatop lama Arakan Army AA Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Tang National Liberation Army TNLA 10 Joint Offensive an nei nuwa Myanmar marchak San State a boina chuak na sa hle a Allied Group pathum Three Brotherhood Alliance tia hriat hian China nena insum don ton na atana poimo sipai hmun le ramri hmun te an ruwa to ti an soini hei hian kumsang ni somni pakhata junta in thuneina achan nuwa sipai lama har satna lian ber ani thu analyze chuan antar lang nilai ni khan Beijing chuan trangrol pol le Myanmar sipai te in kara in ka hai chu hun engmo chen atana puanga MNDAA te thunun na hmuna hian remna hun man ani to a ma se TNLA le AA te thunun na hmuna boina achuak chunjom zel thawani TNLA chuan kar ni chuang kalta khan he hmuna hian bei puyan thlaka Friday khan namsan hi an la ni in an soi Brigadier General Tarbron ki chuan AFP nena khopui hi kan lata ani ate TNLA chuan Facebook a video footage antar langa he pol hroi tu te hian khopui an tloa junta sipai saltang tenen anin biani Myanmar sipai te thupuang tu Brigadier General Zomin Tun Puin State Run TV channel MRTV nena namsan chevela indona ala chun zom zel thu nimin khana soya TNLA Tarbon ki sedanin San State a Muse Township a China ramria sum dona konglian tak 105 mile trade zone chu Myanmar sipai te chuan an hlo to boka avain group pathum in som khom te hian October ni som ni pasari atang khan Myanmar sipai te kuta tangin base zali som ni pani le khopui pasari an la to tian soyani alliance in bai pui thlak na hian junta do dal tu dang te ati chakna sa hle a Myanmar mar le chimlama po boina chuak na sa hle ani United Nations in atar landanin mi makta duai chanve chuang don chu an chen in an tlan sanani ati Eastern Army Commander Lieutenant General Rana Pratap Kalita chuan zirtop ni khan Manipur indona chuan zualama pan mai baka athen omram Myanmar abo ruak mon omlo tak chuan ngolian tak anei chhomek zel ati Army le Assam Rifles te chuan State Police le CIPF tirtenen tangkopin Manipura tharum thona na sa takchu thatakinan thunun theido a Meitei le Kuki community te chu na sa takinan nirani ati bok khotlang pani tenena silaya inbeina na sa tak chuak baka ramrikal tlanga Myanmar abo ruak mon omlo tak chuan Manipur din mun le bo ruak angong na sa hle ani tin General Officer Commanding in Chief Eastern Army Command Lieutenant General Kalita chuan soya zirtop ni khan Vijay Diwas Pualin Eastern Command Headquarters Fort William a Vijay Smaraka Pangparda ani nuwa thuthar thedar tu te koma inhnialna sa takthlenna state a hian tharum thona thleng then khat om theina chance omma se Army le Assam Rifles ta thil tumchu hetiang thil thleng hi nasa taka thunun ani thu asoya sarkar lai puile state sarkarin remnele in lungrol na siam na konga ma alak mek lain tharum thona parameter ti tlem hi kan ngai puimo berani ati Mase Kalita chuan boina chin felna konga hun bituk pek a harasa thu asoya hei hian historic le legacy issue tam tak anei ti asoibok Eastern Army Commander chuan kumin me ni thuma Manipura ko ki le
mấy tệ tin karam bồi na chuak wanga kaulu army le Assam Rifle te chu hun rei lo te chungin dan le thil dang ang chi engemaw zat an din thei ti asoi hei hian a chang chuan na sa takin ati sanga ma se level sang sanga in biak na tam taka oma state police tenen chuta chuan CAPF da tenen tang rualin proactive operation kan kalpui mek bokani ate he hmuna hian Bangladesh army officer le achung derong bol tu mukti joda somthum telin member somsari chuang omna Bangladesh palai chibei bukin kalita chuan kumsang khat zakwa somsari pakhata Pakistan indona India in ne naro pui tak achana wangin News National apiang mai nilavin a hlotling hle ti asoi aise khothlang lam geopolitics po atidang lam hle boka kumsang khat zakwa somsari pakhata indona khan Eastern Command chu masroi tu nia chu wang chuan Vijay Diwas hian comment chanchina din mun poimo tak achangin alu ani ate na pekte ti hlotlin na tura in pek na le in pek na sang ber chuan Eastern Command chu har sat na eng po ma chon torin a in pai rengani ti in kalita chuan soibok Arunachal Pradesh Myanmar Ribula ex Congress MLA ka hlumani legislator hlui hi a thopui pathum tenen khua an oma ex Congress MLA chuan an vai chuan an bularam ngo chuan a hruai ni in police te chuan an soi Arunachal Pradesh Tirap district social event nei na Congress MLA hlui pakhat chu tha ania tual chung mi poimo tak ni thren Yansen metei chu Myanmar border bula raho khu atlo lain ka hlumani tin police te chuan an soi police te seidan chuan legislator hlui hi a thopui pathum tenen khua an oma an bularam huwa chuan a hruai ni in trap police officer senior Rahul Gupta chuan a soi ramngo chunga chuan mi pakhatin metei chu akapa a hmuna athingal ani tin a soi hemi nu hian akap tu hi Myanmar lampan tlan chia police te chuan he kap tu hi an hria du lo lain fir fiak pol NSCN KYA nena inzomna nei an ni rin helani police te chuan pui khoina thlen tu hi zonhna an thok tan ti an soi boka kumsang ni pakwa khan voisunga parukna Concert West Assembly constituency tangin Congress MLA tana thlan tlena nei a arong bol hun chung hian Parliamentary Secretary na achela Department of Women and Social Welfare Social Justice le Tribal Affairs te en colony kumsang ni sompanga khan BJP zama kumin kumtir lam khan kumsang ni somni palia assembly in thlan pui nei tura chu adu thu puang ani kan than omram te hian boina phurrit ber an phurangai don ti chu rin hel rol ani lo ti na sei Three Brotherhood Alliance in October ni somni pasaria Myanmar sipai junta laka bai pui thlak na tunma lo om ngai lo operation 1027 tiawwa an kalpui tangin kar tam tak aliam to a tuna chuan currency pai ten za somriat an thunun to awangin mar chaklam ramzau tak chu junta hian thunai na a hlo to ani khopui lian loiko in dona chu akal zela chena sipai te hian India rama state za somsaria thunun na andin lain chimlama chuan Arakan Army te chuan November thla in ka hayan bo chia ta wangin rakhina sipai mun poimo tak tak te chu an lata ani Three Brotherhood Alliance tel Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA chuan kokang bial khopui laukaing lak tumin bai puyan thlak tana kaing state a chuan current sipai te chuan Thailand ramri thlenga main highway chu a thenan thununa hei hian Thailand nena ramria insum don tonna ti khotlai don wangin junta tan chuan chianan sa takani